رئیسدار محمد صالح قادری اندام کمیته ناوندی حزب دموکراتی کردستان ایران دست پێ کێدا ئەم بەخێرهاتنە تدکن لە ئەمریکا بۆ سەردانە ئەمریکا و هەروەها لە ستودیۆن بەشی کوردی رادیۆ دەنگی ئەمریکا ژێ کاک محمد صالح ڕۆڵە ئێرانەیە ئیرۆ لە هەرێمێ بگشتی و بە تایبەتی لە سووری و عێراقی چاوە شیرۆڤەدیکی زۆر سپاس بۆ میێوانداریەوە لە ئستودیۆ دەنگی ئەمریکا و هەر بەسا سلااو حرمەتێمە بۆ بینەرێوە لە هەر جەیەکی دە حقیقەتدا وەکو ئەم دەبینن ئەنی ڕۆڵی ئیرانێ لە عێراقی سووریێ یان وڵاتی دنیا هەرێمێ وەکو لبنانێ یان یەمەنێ ئەم دەبینین ڕۆڵێکی پر مەترسیدارە ڕۆڵێکی خەتەرناکە ئەوژی وەدەگەرە سەر فەلسەفا هەبوونە ڕێژیمە کۆمارە ئەسلامی و گۆری فەلسەفا ئیدۆلۆژیە ویلایەتە فەقیه یعنی هێناردەکردنا شۆڕشە ئیسلامی بۆ دەروەی سنوورێ ئیرانێ دەروەی جۆغرافیای ئیرانێ ئەوژی بەوێ واتایەتێ کردنێک و ڕێژیمە ئیرانێ چه ڕێزەکێ لە یاسای ناودەوڵەتی دانانێ و پێشیلکردنا سەروەریە وڵاتێ دنێ ئەنی خۆرە وەکو ئەرکێکی ئۆلی دەبینە کو گۆری وێ فەلسەفێ یعنی دەستێوەردان لە کارەبارێ وڵاتێ هەرێمی مداخلەکردن و تەولێهەوکردن و بێژن بێ استقراریە وانە یعنی ئەوە بەشێک لە فەلسەفا ئیدۆلۆژیە ڕێژیمە کۆمارە ئیسلامیە بۆ چێکردنا دەسەڵاتە خۆ جا لەبەروێ ئەم دەبینن ئەوە کو ساڵێ دەربازبوویدا لە عێراقێ یان وڵاتێن وەکو سووریێ و لبنانێ نها یەمەنێ گشت ئەوەیەک و ئەو پێکهاتە و نەتەوێن جۆر بەجۆر چه ئالیە ئەتنیکی و چه ئالیە ئۆلیوە یعنی چێکردنا تەزادێ دژبەریە ناوبەراوان و هەورە شەرداناوان و لاوازکردن و پشتی هەنگێکی ئەنی جیە خۆخۆشکردن ئەوش بیە هەندێک و ئەم دەبینین وان وڵاتە بەرەو پارچەبوونێکی تەواو دەبن یاک و عێراقیدا ئەنی شیعات دژی سنە یان دەسەڵاتە ناوەندی دژی هەرێمە کوردستانê yan alîkî dinê hewldan بۆ çêkirina grûpên terorîstî û bê istiqrariya wan gişka ew ye ku Iraq berew paşerojekî nediyar bûye Sûriyê eynî em dibînin rewşekî wisa yan ya Libnanê bi salan bi piştgiriya Hizbullah û Yemenê jî niha bi piştgiriya Husya yenî bi sedan milyar dolar sermaye heriya İranê yenî بۆ piştgiriya grûpê terorîstî û destêwerdan karbarê welatê dinê têt li halekî de em dibînin civaka İranê bixwe bêpare li hemû mafekê xwe li bêjin azadiyê demokratîk û li rewşekî pir perîşana aborî de we alî siyasî we jî heta dawî em roj şahidê cinayetê wê باشه ام بین سر روشا جواکیا ایرانه و روشا کردن ایرانه بروجا ایرو دکیجان آستیده یا گلو سدم لشونمایین رولا کردان یا سیاسی یا شر دجی داعش او جبر سدمین کتگ آنین زمان رژیم ایرانه آنجی تشتکی نافخوی ناف کردان ده کناه له او بشتار بند و تبلهویه کل هریمه دبه دقیقاً نرینا رژیم کۆمارە ئیسلامی هەمبەری کورد ڕۆژهەلات بتایبەتی و بۆ کوردێ پارچە دنێژی بگشتی نێرینێکی ئەمنیەتیە بتەواو ئەمنیەتیە یعنی بە واتاوێ هەندێک و هەبووناوان وەکو ناسنامە قبول ناکە بە سیاسەتە ئاسمیلاکردنێ و بێژن نێرینێکی وسا ئەمنیەتی تم ئەنی کورد لە مافێ خۆیە دموکراتیک یە نەتەوەیی یە ناسنامەیی بێ بەشکردنە لەبەر بێژێ ئەم دەبینن بە 100,000 هێزن دەستگای ئەمنیەتی و لەشکری خۆ لە کوردستانی جێگیرکردنە و برسیکردنا خەڵکی کوردستانی بە تهدیدکردنەوەە بە تەتمیعکردنەوەە تم خاستیە ڕەوشێکی ئەوارتە ڕەوشێکی ئەنی شەر و نیوە شەر لە کوردستانێدا چێکە بۆ ئەوەیە و ڕێ نەدا و ئازادی سیاسی هەبن و خەڵک me bitwane normal bi xebata medenî xebata cemawerî te'bîrê li daxwaziya xwe yê siyasî yan yê civakî yan yê kulturî bike û li aynî hal de jî bi şiddetekî gelek bêjin hovane dirindane tevî dijberê xwe hes û keftê dike em dibînin roj nîne müşahedê darwekirin girtin kuştina xelkê nebin îca çi ew yek o kolberê ser sinûra bû jiyanekî herî zeîf
کو پناه خواده بن بو کاروانچیتی سر سنورا به بیرحمی وان دکوجه یان کونه سرمایه یان خورت دگره زندان داروکرین یان او مشکی اگر نرزاتی کی بچوک خلق بکاره بکه بگردنا خلقی روشکی و هذا بیا باعث به هند کل واقع ده ری نده کرد روجهلات رول کی اکتیو هبن چه قاده نو خویده چانج تکلی وان به کرد پارچه دنیره او بعد گره سروی نیرینا اولکاری امنیتی کو مخابن به تپسری کی زیده پیشی گرتیا لی نکاره اراده کرد روجهلات بشکنه نهایتا یک کرد بکنه تبگره. بله اکاک محمد صالح روشا پارتی روشا حزب دموکراتی کردستان ایران ها چاویه او ناکوکین دنابرا هر دو آلیان دا گیشتنا چه آسته و گلو بری چند مهانجی چهار مهانجی و وقت به هزه که پیشمرگیان شاندل سر سینور روشا وان چاویه لودره ارکا وان چیه کاری هندکی روشا نافخویی حزب دموکراتی کردستان ایران جمره شیرو بکی؟ در حقیقت حزب دموکرات کردستان ایران وک میراث کی نتوایی کو خودی دیروک کی هفته سالی ل خبات و تکوشین و گلک قربانی دان و دروازبون گلک اوراز و نشیب خبات با همو او سرفرازی و سربلندی کو هی لعین حال دجی گلک تراژدیای نخوش درواز کرنه چه او پیلان دجمن بو ترور کردن ریبره و چه جی او این شعابات کو به هر اگره که کو دناو رفع تاوگری در چی بونی هندک جار به دست درکی بو فکو پیلان هندک جار جی به صدمن بیجن باشتر جیگیر نبونا کلتورا دموکراسی لید عین حال ده ام نهاد قناخ کی پر هستیار ده وقتی کو ام دبین در روشالات ناوین ده گوهرتن گلک بلز هنه هر یک لوان گوهرتنا جی راستاخو یا نراستاخو تأثیر سر قدر گلک کرد که به تایبتی د ناو ایران ده کو کرد همبری پیلان و مترسی گلک مترسی دار دان عالی رژیم کومار اسلامی و هنگی سرما فره سرما واجبه به داست برپسیاتی خو یا سیاسی ده ام حول بدن لوان امراض و مکانیزمی کو دکاره توگرا کرد روجالات بهز بکه یعنی ام اوان اساس بگیرن جبو هم حولدان ما بو هفگرتن لتو وان حواله ما یه چند سال برین ها کو لپارتیا ما جدابونی هنه بو جاری کدنی هفگرتنا حزب دموکرات کردستان ایرانی و به حزبوناوی هم حولدان ما هنه بو بیجن ریکاوتن لسر هندک بیجن پلاتفورمی که هاوبش به هزیندنی روجهلات کردستانی را گوری هندک استراتژی سیاسی و در عین حال ده حولدان ما بو ریخستنا حزب دموکرات کردستان ایران دناو خوای ولات ده بیا جبویجی حوجه بوکو پیشمرگی حزب دموکرات کردستان ایرانی ل سینور نابرا روجهلات و باشور ده جیگیر ببین و نزگبون ده خلق روجهلات کردستان ده حقیقت ده هم بو رخصتنی وان ارگانیزه وان هم جی بو پیشگیری کردن رقابات مدنی جماهری کو ام زمیناوی ده روجهلات کردستان ده دبینن به صدم جور به جور کو یه ور پیش کو خلق ما پشتوان والا نبه و یعنی حزب دموکرات کردستان ایرانی لنیز به پیشگیری خبات وها بیجن مدنی جماهری بکه اوا به واتهیت تکرینی کو ام دخازن جردن قناق کی نوع کارو خبات گرماتی کی زیاده بدن و خبات روجهلات کردستانی کو مل به مل گوهرتن هرمی ام ساحه خبات روجهلات کردستانی والا نهیل بله اکاک محمد صالح ام بحثا او آستنگی و کریزا کنال هرما کردستان عراقی بری ود چه بکن بنرینا تا او تشتکی نافخویه وقت بتنی کریزا که آبوریه هندری هرما کردستان عراقی دا آنجی وقت به درجی و هرمی هیا آنگو دستن دروت ده هنه بنرینا تا او یک چاوت شیرو وکرن او وقت به بویرین کن هاد بن لهرما کردستانی و هون وکو حزب دموکراتی کردستان ایران جی نوینراتیا ولا هوليره هي چاوا باندورا ویکی لسر و چاوای وقت هند بزنین پاشی هرفینا رژیم بعث لعراقی و لحقیقت ده چیبونا هرما کردستان کو برای چند پیش خبات و یعنی جان فدایی و قربانی و تراژدیای مزم یکو حتی گهشتیوی داره ام دبینن ازمونا دموکراسی ازمونا بهور جیان کرنه ازمونا گشکرنا بیجن آبوری سیاسی اینی براور لگل ولات دیکتاتور روجهلات ناوراست کارن بیجن مینا که پر گرانبهای لبروی مخابن چاوین دولت دیکتاتور در دورا بتایبتی اوی کو به
صد سال در بازبوی دجمناتیا گله کرد کرنه وکو رژیم کومار اسلامی یعنی یا عراق یا سوریه و در دور لحقیقت چاو دیتناوی ازمون دموکراسی و گشکرینه نینه کو کرد به قدر خوش شاد ببن کو تأثیر معنوی سر کردن پارچه دنه جهبه البروی برنگ جور بجور دخازن مداخله بکن دخازن هزن سیاسی حریم کردستان بیجن ناکوکی دجبریا نابراونده چیکن بو اوی کو او استقرار سیاسی هی تبلیغ به چه اوی کو بریا دسالات ناوندی بغداد رپرسکری کی ون هنه چه او کو شر داعش دجی حریم کردستان بیجن هاتا آراسته کرنه چه مداخله کرن و پلان تروریستی رژیم کومار اسلامی یان تحریک کرنا هندک هزه دنه دجی هندک هزه ام دبینن همو حولدان وان بو لبار برنا اوی ازمونا دموکراسی و استقرار حریم کردستانیه بتایباتی پاشی اوی کو بابتا پرسا رفراندوم بو سربخویا کردستانی لعالی برای سروک حریم کردستانی و هاتا بو مجار مدید او پیلان دهی زیادتر هاتنا آراسته کرنی در حقیقت او مترسیانه وکو گفه که سر وی ازمونا دموکراسی سر وی استقراری روز بروز هنه او جی نکو تنی ضرر کردات ده بلکو ضرر گلک پیک هاتن دنیا نتاوی اولی کرونشتی حریم کردستان و بتایباتی مترسیه لسر برجواندیا ولات حریمی و نو دولتی جی گرچی او پیلانات نو و نگره بو سر هندک آریشه نو خوی چگو دست بیجن پیلان حریمی و نو دولتی جی تیده هیا ده حقیقت یعنی لبارچو نوی ازمونی ضرر وانگیش کاش تیده هیا ام هویدارن گلک کرد به هوشیاری کی توا بتایباتی پارتیان سیاسی لاز برپرساتیا خدا بکارن ریگر بن لسر وانا کوکی کدکاره مترسیه چه که لسر برجواندیا گشتی و ازمونه لعین حال ده ام بک حزب دموکرات کردستان ایران پروشی و هوخمیا خوا به تول هویه کنها هاتی پیش ما عیان کیه به داخویانی رسمی و ما رجا و تقا کرونه لپارتین دسالات دار سروکاتی حریم سروکاتی حکومت کو به نرمی نواندنه به هفته گهشتنه به تنزل کردن بو یکتر بکارن دست بدن یکتر کو بکا یعنی بو برجواندیا گشتی بو چارەسەریە ایش و جان خلق حریم کردستان نهلم وی زیادتر روش برای خرابی ہے در حقیقت او روش وها آلوز تأثیر نراسته خوال سر پرسا کرد پارچه دنیجی کریه به تایباتی حزب دموکرات کردستان ایران جی کو به سالانه امل باشور کردستان لپینا و پاراسنا و ازمونه ما گلک لشیواز خبات خو دج رژیم ایران یعنی هندک تنازل کرد دا کو رژیم ایران بوان هجاتا اوی ازمونه باشور ارمانج نگره لعین حال ده به دهان بویاری تروریستی دژی ما هات نجی بجی کرن ما او همو مقدوریت جی قبول کرن دی سال پیناوی پاراسناوی ازمونی ده ام سر استراتژی خو بردوامن لنها یعنی مسئله ولی هاتیه ازمون حریم کردستان بویه پارک دستکوت توگر کرد لتهویت خاده لو ازبون اوی تأثیری لسر گش کاده که او پیشوچون اوی جهر وسا بویه ام وک حزب دموکرات کردستان ایران وکو نرینه که سیاسی ام پیشگیری لسر قامگیری ازمون حریم کردستان دکن به اشجان وان را ام هفپارن لی وکو مداخله کردن ام مداخله نکن تنه وکو هلویس در بینی که سیاسی ام بوان رهنه بله اندام کمیته نوندیا حزب دموکراتی کردستان ایران رئیسدار محمد صالح قادری گلک سپاس سپاس بوجه سرکوتی